Omukazi Evidence w'emyaka 37 orumuka Pastor George Nafayo owa Reformers Church kandi oryo mutura wa Butore omuri Nyakasharara Parish omu district ya Kabare niwe yahanisa n'ebigambo bigumire bwa nyuma yo kumushanga omuroji n'omushijo ndijo bitwa babire bakiryaho ayirukire yabasigaho barukuyomba waza kunanka tuje rumu batunankireha hariyo rumu yayinde yituri kukira kuzamu mwene yarugure yo rakunde tujireha ninga njire yahife ugaruko ma yahife sene aha hariho tuware bayabana yahife kanye yakuze azana ya murume yayinde yaruguru ngeneri nke egenyuma yebara yabo nkejo yaruguru yebara yabo yahifwe yebara yabo yayinde yitwabe twaragire meje yaruguru opposite ne turi kubaga turimo ne yahifwe riho konkiwe cyo yorarebe nyona jawe niyo bananka sahatazire ndi wahaye wecho rakunde na twanda ne tware yahifwe yorakunde Nino mushira ko yakwatira kuno yati mwaza kutaha ibibaza kwatambia wakati yenyone na kujangu nyewe nonzana katembiwa na karevi burizo sha ndio natura mugandere waza kutaha ninga ati waruga waza kuzanga zo anjomu kawo Zawana fayo jojo mushija wanje banizanka akagwaka kabire hizo baryanyu mwebazyo orwaka no mwabazyo ahabare ya Vision Jointex Bar and Lodge erukushangwa haruguto rwa Kabare kuzantungamo omurka katunda bucinda Muhanga Town Council ahanyuma ya Pastor kushango mukazuwe omuroji polisi yamwe yahesemuye okweyongera kucondoza Pastor George Nafayo yashoborra ko mukazuwe atwira tarukushitama hansi no bumwagemesereza kwarukwenda kutura mu town ngwe cyaro cyumurihize mpura nkuna kwa nabandi bashije mubuza aguma nabihakana ubwire ko bwashikire umukazi nareba nahinduka yatandika kunje mangu tufuruke tuze kutura mu town tubuze byona ibitwinaca umukazi nagezeho kumushobororera umugasho rwa residential na commercial namugira twine turi gukorera hitwine business namugira nti kandi twineka twina abana batano nshiti tushemerere kuguza eka ngo nituza kutura mu town umukazi nibwo yabire natabuka akanyibaho emitwaro 89 akatoroka kazo wabo amutwara polisi omukazi wa Pastor yashobora kweki yakikora akigenderire ahabwo kugira ngo mushija we atwire namuhayireza obushambani wabarakiri iwe manya nakikora nkigenderire na hati ninkugambira amazima kashu recording nakugambira nti nyono kunda kunkore ryabasonanye bindakukorere ninkore kintu kigenderire so wari kumwehora no kubarana ntakabarebe so hati nyowe reka ngambira amazima sebo wese omushijo ari antura ni mugambira nti biti wanoguma nonzana katemba ntazanywe ryo ari kwa wanzane nimba nabimanyire kagambira karevo gureba jya yagamba amazima namujantege ebimurimo nayeshekera nte bimurimo nti jona hacho kindi kwanta ari kujya kintari so wari kumwihora nyowe nti kujya nandi kwenda kureto mushangu ndi kunyama nabo nyowe kinte kinani nkora nankigene ndi so waretera umushija waramuterera umushija kugira ngo bakwata umwihure wari kureta umushija kugira recording umushija wanje so ezirise mune yawe yibine ne yanje ija hagira abamukwatiro wabo ari no mushija uyabire nakwana no manya umushija ogwe akanakorera muri kahara bas kanda abamukwasire ni banyanya na nyina ari nawe kandi obwe nanye kana abakwasire bariko ari kuganira nawe buri nyekiro ubwe rero ku rugobo umucara ubwe yabe nagira ati nyetisize emirunde yayetisize zo mu kanisa n'emirundi mingi munonga ubwo murundo gurukushembayo yija yazo mu kanisa yitu yayetisa yaza mbarara yayetisa yaza kabara yayetisa nanye yashabe kiganiro jangu tarigaruka
kora inshobeze zona izyabire nakora Chairman wa Butere omuri Kaharo Julius Tisasira yashobora okwajira mu mishango y'abakundi naba atya karoha aho twakorra makuraga omukazi ogu yabakumirwa ha polisi okureba ko enshonga ze zaratwazibwe. Do you want to photo me? Do you want to photo me? Gasha kwa Nelson ahimbisibwe omuri Kabare.